July ni som pariat sang ni som ni paruk inrin ni ania bazar thlir tu te chibai ule US sipai te chuan a zona zan ruknan ninga ni zan le ni min jing in kar khan Iran ram hun sang sang an bom le a Iran point missile le drone mangin Gulf ram hun then khat ba ka api alam rama US base te an bei ve boka Iran chon ninga ni zan le zir top ni jing in kar US in an beina hian mi pariat thila in June ni som ni pakhata Switzerland an in biak nuwa US sipai ten Iran an bei le na mi som thum pariat in nun nan chan to a mi zaliai tamin hliaman tuar to ti an puang ani US Cencom chon nimin jing khan thu chua siamin Iran an beina chuan du tok ti an puanga an beina hnung bera hian Iran ram khoi lai teng an bei ti an soi chiang lova heti lai hian Iran media te chuan US sipai te hian lei paruk an bom chia a rail station pakhat an bom chebok ni in an soya Iran First News chuan Iran chimlam Hormozgan province a lei paruk bom chia tani thu an soya an bom chia jinga hian Garive Bridge Bandar Abbas atanga Lara le Khamer pan na lei poimo tak pho tel an tia Iran Ministry of Energy chuan US beina wang hian Bandar Abbas le chevela power supply a chiani in an soi boka Iran ram chimlam hun sang sanga power supply an nei lo mek ni in local media te chuan an soi bok IRGC te chuan US beina chang le thian a voi som pathum nan an chevela US sipai te mun an bitum ti an puanga Bahrain rama chuan thil chia pon ani lova air raid siren tiri kani ba ka home ministry chuan mi puite chu hlau thong lo turin an hriat tira Qatar pon min jing khan siren voi ni tiri kania drone nge muzat le missile pakhat mangin bean ni thule Iran beina hian intercept vek thu Qatar defense ministry chuan an puanga an drone ka thak pakhatin no pang pakhata fuwa hliam na vak lo atuar ni in an soibok IRGC te chuan Oman ram ganim biala US air control radar an ti chiat sak ti an soya Kuwait po US sipai te omna mun bein missile defense radar le ral thuam poimo da na mun ten bituma an ti chiat sak zinga hian HIMARS surface to surface missile launcher pahnia tel ni in Meher News chuan an tar langani Jordan sipai te chuan nimin khan Iran missile pathum an kap thla a thile hliam an nei lo ti an soya heti la hian IRGC te chuan an la bei ngai lo Syria ram Al-Tanf military base a US Special Operation Command Center po nimin jing khan an beya hei hi tun hnaya Iran sar khuwa Iran sipai thani wanga an phubalak na ni thu an soyani Iran sipai thu puang tu Ibrahim Zolfagari chuan US in an beina wangin Strait of Hormuz chu tunma omangin om to ngai don lo ati nimin khan IRGC te chuan Iran media press release ti chuakin US in an beile ni chuan Gulf biala US sipai te mun chau bei to lovin President Donald Trump mi mal thil ten beitel to don ti an puang IRGC ten an bei turan soite jinga hian UAE Saudi Arabia Qatar le Oman rama Trump minga om hotel Tower le Golf Club te atela UAE a hian Dubai Kupuya Trump International Hotel and Residential Tower le Dubai Kupuya Trump International Golf Club te oma Saudi Arabia ram Jeddah Kupuya po Trump Plaza Tower oma Riyadh Kupuya Trump Tower omboka Wadi Safara Trump International Golf Course omboka Qatar po Doha Kupuy Bulmaya Trump International Golf Club and Villas Semaisma oma Oman Kupuy Muscat chuan Trump International Hotel la omani IRGC te hian heng Trump mi mal thil te hi engtin ngen beidon ti an soilova US and Iran ram civil mun ten beita ka wangin an target zinga tel tiero an soya Iran sipai thu puang tu Zolfagari chuan Trump malak na hi chun zom zelani phot chuan tunaya hlau le na zokin an chang le don ti a soyani US sipai ten leile power mun ten be ma hian Trump chuan Iran hian in biak nan chun zom le lo chuan leile power mun ten bom sak don thu alo soi to a Iran khatam al anbia central headquarters chuan US an chan let na chuan West Asia mun zau zo ka huam to don ti a soi ve bokani Iran chuan Gulf ram hun sang sang US military base te be nan hian drone an mang uar hle a Iran drone man hi Shahed 136 drone ni in tunlai in do na man ro thaber zinga mi ani meka engang chiang e ni in soi don te ang Shahed 136 drone hi Iran mithiam te design ni in tunlai khovel in do na sang sang man tangkai meka ni a Russia chuan geran tu ti in ming sanan vua
Ukraine in donan mang meka Russia drone te hi geran tu ti ni ma se Iran Shahed 136 drone ang thau hi ania drone danglaka danglam na chu atha kil thum nei anga siamani na hi ni Shahed 136 drone pakhat siam nan hian dollar sing ni atanga sing thum in kar anga ya chu India poisa in cheng noi som pakwa tanga noi som ni pako in kar ania kem sang ni atanga sang ni zanga zeta thui thlok thei ania bomke somli atanga somnga in kar rit aphur thei boka atho chu amai na wathlen na tur chu set fil sa vek ni in GPS le GNSS mangina thoka atho chu to chuan remote control manga control thei ani ve to lawani piston engine manga tho tir ani wangin a thlok sang lawa chu wangin tun lai radar le air defense manga mu mai ol sam lo takani bok asiam nan su mangai tam lawa chu ti lai chon kem sang ni zeta hla bom thak thei wangin Mirathei cruise missile ti na ming le man vu hiala amanat loma wang le man rom man amol mang ema wangin tam tak siam chu har salo takania chuti lai chon lokap thlaturin mel malamtan air defense interceptor man ve thawanga ya drone man tlom tak India poisa pon wai somthum man po tling lo chu pakhat ka thak nan interceptor dollar makta duai khat chuang man mananga ya hi India poisa chon cheng makta duai zaman don ania arwala Shahed 136 drone za alo thlo chuan kap thavek turin interceptor an lo man chu turu takani dona chu mai ba ka manatloma arwala chhuwa tir po har salawa tunlai air defense thaberber point drone zarwal ron thlok chu lo be ngai nan hremang lawa air defense call chuan engber nge hlawam tur lo thliar fel le te nga ya a thlo hniam box sia wangin tunlai radar network settings pa ngai na mu theilo wangin abi ka lo siam dang lamangai le boka aka thak na mana to box sia wangin mel matan he Shahed drone hi boipui thamatling tak mewani Iran hian Shahed 136 drone siam nan hian man roman tlom te ten manga sipai chawin an man thin technology manglovin civil mi te point all sam takan mu mai thei electronics part chi rang manga mitin in kan ban pha computer processor te phone 4G modem terem khomin heng pat te hi all sam takalei mai thei vekan nia wangin kho thlangram ten an frek na point Shahed 136 drone siam na hian Iran tan har sat na siam vak lawani atho chuatir na tur launch frame po all sam taka thuruk thei sumdong longpa ngaya thuruk mai thei trak nunga po da mai thei khoi hmuna po phur kwal thei da bo all samani wangin mel matan po mu mai har sa takani soitongin kem sang ni zeta hla thlok thei ani wangin Shahed drone hi Iran tan atangkai em a Middle East huam chungaram omte chu he drone mang hian nuam saina bei thei veka drone pakhat zel hian bomke ji somni chuanga ken thei wangin a hlau om viau box sia abik takin high value target anti tuyal thei da khom na munte in biak po na man ruwa tele thlona da khom na te chu fu vai chuan chiatna na sata ka thlen thei tlatani Shahed 136 drone hian design fu bokani ang Russia point geran tu ti in Shahed drone ang che hi siam chuakin an mangtangkai meka US sipai te point Shahed drone enton hian Lucas drone an ti mai low cost unscrewed combat attack system drone chu ni kumto patang khan an siam veta a an ma ni point an zeb lova Shahed 136 drone tlan charatanga reverse engineering ti in asiam dan an zira Lucas drone hi kem sangkhat ai hla thlok thei ani lo thunga bompo ke ji somni vel chau aphur thei bokani Iran pui Iraq helpol Islamic resistance in Iraq IRI te chuan US President Donald Trump that thei ne na dollar makta duai sompe kan tiam thu an puang tariap mai IRI hi kumsang ni le somnia US in drone manga Iran General Qasem Soleimani le Iraq militia deputy commander Abu Mahdi al-Muhandis te tha phubalak nani thu an saibok Gulf News le News Agency sang in he thu hi nimin tlailam khan an puanga IRI te hian Trump that thei tu hne na dollar makta duai sompe kan tum hian member te le supporter te tho khom ni in an soi IRI in thu chuan siama chuan khovel mun sang mizalen te chuan no pang le scientist te that tu ti hlum turin man la zel dona obet tu te tan zalen na om to ngai lawang an tiani tunhaya US President Trump hian Iraq Prime Minister Ali al-Zaidi chu White House a komin IRGC commander Soleimani chu athani thu a hrila arwal hian Iraq rama om miswal tak pakhat po thi tel ni in a soya
he thua soi nu hian IRI te chon Soleimani le Al Muhandis te phubalak nan Trump than tum thu le Trump that thei hna dollar mak ta doi soman pek tur thu an puang ve ta ni Islamic resistance in Iraq hi pol pakhat ni lovin Iran pui hel pol sang om kho man nia IRI a hian Kataib Hezbollah Harakat Hezbollah al-Nujaba Kataib Said al-Suhada le Asaib Ahal al-Haq ten tela heng pol te hi gav ram hun sang le Syria rama America sipai be thin tu ni nan soya heng pol te hian an ma nia ding an ni thu soi thin ma se US le khothlang ram te chon IRGC te nan tran pui thin ni nan ria tama that tu hne na dollar makta doi sompe kan tumpo hi an tho khom ni lovin Iran tum sak ni in nan ngai ani Nimin Khan Israel Parliament Knesset chu thia dissolve anita a kumin October ni somni pasari hian Israel rama in thlan pui nei ani don ta a tun trum hi kumsang khazakwa somriat pariat hnuwa Israel Parliament in an traman man zo voi khatna ni tun trum Israel Parliament hi an ram chanchina boiber trum ti the ni a chuti chungchuan an traman mang zo thaka he tram chung hian Gaza in dona chuaka Iran le Lebanon ne nan in dowa West Bank ka Israel rama pemlu te tan chen na in an sakbel chau boka chu mai chu ni lovin Prime Minister Netanyahu chu corruption a in nam noya puania an ram ko ro rel na ti chetu le politics a hlok na turan ram sipai le police te mang thina puani bok Israel ram parliament Knesset a hian member za somni an oma kumin October tha in than puya hian Netanyahu ka Israel Likud party chu party lian an ni le rinania chuti lai chuan Israel sipai lal hlui Gadi Eisenkot a party thar Yesar party chu Likud party elpui bertura ngai anni tun hnaya mi pui ngai dan laka Yesar party hian si somni pathum man lak be sayania Likud hian si somni pahnian lak rin ani thunga heti la hian Prime Minister hlui Naftali Bennett le Eptuli dar hlui Yair Lapid te chu tangdunin an campaign meka anni hian si som parukan lak an ring thunga campaign na huna latama tuna mi pui ngai dan hi adik vek arin omlova Israel rama hian party mal sarkar na siam thei khopa chak an la om ngai lawa kumin in thlan puya po hian ma ania sarkar siam thei om lovin party sang tangruala pian le ngai rinani si za somni omna Knesset a hian sarkar siam turin si somruk pakhat neyangaya tuna hian Netanyahu du lo tulam hi tangrual ta se si somnga le pakwan lak thei be sayania Netanyahu tanrual pui thei tura be sei te chon si somnga pakhat an lak thei an be sei thunga chu wangin kumin in thlan puya hian Arab party sang sit somvel in semdar tur te chu sarkar thar siamna tura an poimo hle don ti nani bazari lo thira wangin kan lo me